paliji, otinglo, kore paliji, otinglo, kore paliji, otinglo, kore paliji, otinglo. Alright, and ket majuine itching chabet kumano wa bieno ka en ke lo mano merdeda ma in meti wa Kenya wa tamne oloto wa kel gimano oloto ka winyo bene. Ibunyo ka bene bunyo china oloto mio bene fonye. So gam lok matietin ana ye topic en Kenya Mon Tye Koko Ikom Coo Mon Tye Koko Ikom Coo ne tin lo ngo en in meti wa Kenya. By the way, this topic is really interesting. It was suggested by one of the panelists. My and con man vino ka ni kuma ka bino chiwa nano ken machiaro ka yo lo ka mabe ka en. Now, itar paluga chel gila kwa TV. Ka tika watching from any of this channel, make sure ni is subscribing a channel egni o weng. Tiene kono pebi no kar menano chagwa ko mian wa la dit di ben ano. Pian na pe waj maber twal ile ma chule wani pian diak ma no lego ni omero rola chujo rie chieme cha wa eno cha ngodu baro kan eto eno lego ni wa bien uno po wet lulu kore go bera tiene oluto wa bien obok loket ki mega ka en chi la bomba lo kar bene wa chiaro wa timo exactly ngom eno oro ne obitim e channel itar paluo kila kweti vitien so watin omen wa ka en tiego makume omen Alfred tiego studio kan ma en oko kila men wa are tema oko bene so lo ma tien tiewe mecha ma jomu kana chiaro ka dwar ge ko bera kelo ge in a little bit lo ma tie we introduce topic officially now la ma are rajoli Alfred ajole in bena matel mer Afai tutual. be de lo fo bien tieno fo bien lo ma tiege and wa lo ko ma mol wa daro with phone ma yang no pepe ke bedge ritual ye ke beto peke gela kermane kainan gena tiga now can close to home, just take it easy and in meti wa bene kenyo ruade comment respectfully pian gena chamu kene jiri ka guru kom dan mo kene chamu ke none peke be war ma beto so mon matiga ko kom cho ini mon matiga ko kom cho ni cho rong di dolo teo yor mo ma konye peka o cham gen ma bena pun mon po o in nuju pian gen ge wormot cho dong ge ruo na mer chi dong no ne mana nak no jamu tumo ko no cho onyo pi go karo dong chi ene ni ngo ma dong mon te te mo ko ma tie ni watim ne but wono bi wini bod jomo no teme kom ge nyo jomo no chagwak no put pe ya teme ko mani bi wini bod ge na la bom pal kare wa ga chak kom ke la mer ariet in network me kon bingolo ko Alfred in me tima be chi wa chak me career futieni ariet lok matie iwi meja kudiko ni nyo ko tiano boru kene en ne chorong peke galo lo mapun mon men no yak me pun men no pe yak go kok tia chila re no cho dolo te ngo ma tiga teme ki pingo tiga teme kireni kingo mer ke tim do yen che gwak bere take an experience en be ke waj pas experience down there ken me fonye ke komien ben ke link per beatwal la mariet ajoli kom chel a fo bien opinion ka megi Aduh. Ujore. Uwe aja okinyero. Kaba ino the expert Uwe aja okinyero lu winy watin ke lu nen wagitimo wadini. angela tena tikwan Okay. Meeting ya for dano duju magiti vutlo mapat kamaro ba gwo wiye kichawa wu chawa ngeo ni petrom amorwo tawamaru nir matin lokage expert gine oni pake umera expert mo ke kan pake ti bunye dewe gol iri mabe in eno wood ko gol iri pe mi anying me expert kun party expert so lu winywa loko eni ni wabi loko gere ento
dit palok en ti bot cho yo mera no kon ko tet edwa weakness ango madong mio gendo giberu chok pa gweno eto gweno be ke neno more inoni gweno temu ni chok ero gere no o we la wore ni no la wore ni ti okay no la wore ni vonyo pe ama no jute vonyo ko ni Ana gweno ko yengo ko me chalo geno hey. and you kuma only why ni I'm very fine, I'm very fit. So mukwa wiati lori bido ododo ma kiboko ni kiboko dano ento no ki weyo choy ikomle ento dodo ma kiboko ni kiboko dano. So lok matie wi mecha enini mako kum wan dan pe mako kum le pa legi chubo ka legi pa wan dan wa chubo kama wan dan wa ti iye pien ke neno kita kichwe kedi ki dano kichwe ni dano mero bed yena di ari wota ngwen ineno ngwen be gi wora ari iti nene we so wan dan be ker wandi mero bed ari at a certain point of time noni omera ubiro bed kara chelo ma ke neno ni biro mi bedu kara chelo ni factors ne mo kene e ni meoni la ki lao mera gorwate del ki delo mera gorwate ci dong ka dong la wori achieli dong ini weke wi yamo mano en vuya jamo reme manyote la wori ni obo mano chunye pe yom iti nene we la wori ni obo mano jute uya ke weka weti ko in ka kiteti dek la korokoro ma ki rubo ki riu tuo mo ma be ada danyo ki rubo ki chien diang ma be ada da chika ki toki mo chieyo ma ti tiri te awal kwon chi beri wati gina ki re duge kit enini chi ki wai amalo eto no pe chamu porite peni ki komenene no po oi wai mo ni mono mera otim ngo mano mero o yeni ti bi kirki way luok jimen pe bi luok maleng ibi tiuti eno wen no furi jute nyur ni meoni pe chama yen ero mi no lu ti mo ter wen you iti ne anyway let me hope tin vocabulary mi le ba chuli eni watika bo bi nyango wan wen o mi ne lu ti ero gede giter ka gweno te odeyu ena ye be o mi ne no ni waru bangang ini ni bene kapi wat no chamuramo ki tungti elo jo kene gi chako cher ka gweno de mu miano pego gwen ki woko kakacha nyuki bot jirani pieni tok ma ki tok e oti ini ni gweche po beru gwe ki kome jiu no beru wiye ki re do ko chiki wai amari chere iti nene we Malaysia. Oh ya ko da biar lewat choli manini Ako ini mere amar so vocabulary matina ye keken so te lo keni in ngari moni eno ni ujok gini kwera ti ujok mero neni en machali wo ujok iweka ti beno o climax pede waj ni ano jok ka dong mer da chama yeng achi do mera pa pere pien ka in pe par pe achi ba achi ma kombeti ni pat ka achi ma na yang me 90s gi ko gi ngo gi chani achi u cher ka gweno te de wa chi dong ko na chi ka cher gweno de maraj ji maraj en yo bodu ir we at so te lo ke de ngo te lo ke ni wana rio en ni wen watiki teach mo mera wati ikom teach en mo mera wati ni Omer making sure ni poor work la word wa ni yak doka che bene inu ni dek ma itir mi wiati ni itoko bedu vora loke la wuri ni mod wa ni nenba mina mo da ke kapiar yo nyu 1 hour no food ke ti food dok wa toko dek mo ken wa chamo
Keju dong ba Okay. anda ya promising Me no. yueyo de kaya piare nyo wana me yueyo na nge ke kubo ko Yin ke ngeo ni inko. Yin ngeo ini an wa gweno en ma chero ti uni chok. Yin ti ngeo ni gweno ben. Ol kong chero burro ke wiyat kong yue ka daga ne pinu kwer. Me roma ki diel. Diel wer ini ngeo ni diel en yiru tikti miro tigu nyo miro beru ki mien diel la wore ko ngwe dud nga ngwe dud diel madako ko ke di pe don char pe ngi pe ne ngine oni woni lokcha iti nene we so yeah. lok matie enini in machal wa in mu jogo wakia chi iyo mamol mun cho beno ge chao kene geru ni be pobu konyu lokati yo mor wachi nen we mia dakika waka yue wige piera dek kike nyokire 1 hour so ma tiel ko mier wangeo kong ni joni eno ni ujoko gene kwera chi gilu rem ujoko gene kwera chi gilu rem lurem pa joni tek mo makonye pe ine weka wechi wu wek indo ingeni ujok wek inde ingeni ujoko gene kwera chi lurem gi tawaye poko kingi kire wunu da in the physical kiti enini joni gi gak kitwon lurem mo maka one la wore we ni angen en la wora ber we la toko long go we lut la toko long la kaka inge la kaka mabiro ka nyao tieni nge la kaka ke jipe nge la kaka la kaka no miare con arge leva chule ne Kenya la mer Evelyn for bieno la mare pudo tiga gena kaya wajule la kaka menu bedu yango we toko duchi go we toko long no lizard kilwoni lizard ko no tongoldo no tongol en enoni iti nene we so joni lu rem gi tek makonye pe now chao kene wa berno ni wa pe kingechi eto ino di politics ni bene wana rio ni wo mier wate nuchu ne andong ka bi logo kitung bor wan machele we wan mon in ka de neno kay ne la cho o ya wechi ku kay ti or kwan pa hariet geni kwet wod jokoj ka dong Jimmy ngeo ni one kan we speak kilwoni ngo lo ati kamaleng lo ati kamaleng wa yaro pere so gol iri pe bene mi iri golo gonya damo gon twinyo ya pe o maleng kun pe ngeni be oni kan ene kama yini bin yang ngo mi tim ki ngo mi pe tim so ti kuma teach ene ni ti bor wana rio huna rio o jok ni kwera chweng in ka ni o joko ni ma chweri ber ni chok dakika rio chi uporo lalo umu wiyo chako twaro konya dape pien ke wachi da you might be losing konya da bene pe kony pa juru bene peke ka wachi ni mi ira dak weka yue mi ira dakika enoni weko yue weko nen weko twa eto trick ma indo mire ne timu machal wa inda ko pien ira ye ma pe yeng de ko remu in wa ki kuone weng i ma jimne weng peti ma be gina in bini vut eni ngero joko kenyu vut me mori ngero joko vut meri lok meri ngei ko ti twi meri duri manok o tiat meri en bo joko ti eni wek in de ngei wek in de ke de ngwedo wek in de ngei ni joni lu reb meri mot o joko ti nino en to ti ko matiri ni pe ka nino
tieno jogo matin ni peka ujogo como jogo maditi ubucho ubunono ujogo matiri ni uile beti luj wala tolong indi melmon mabere ka pe nen mabe poni tiero mer wa borachi iti nene we ida so inoni ujogo ki kumene ni will not resist telo ke ni umiru amalu cham keju in madong no dong keju niri dong la dogi beti ra inachi umire ni kenya ye dong kama do umire no ni oi climax because that is the time instead of da dok pe ruk boy kumi dok yeni en futte yi boy kumi gergia ko be ruk boy kumi no ki wati la ko yanate bieno e ko yandong pe ni ruk bon no an pa megi fong do gola or buro rip ngabu bieno la gwegi dan ot gidi ka ngew hostage before the go ya hostage hostage situation idi wo in ke buro pe ngin pe fong do gola be fong giri yo ni tak private needed you understand so kenyu beto meri en lu nyuan pa chuli de kenyu wek dong history mo ni le kwar ni uchak ti me chi bi ngati o kamoni ma ini mi ni wunu rin o mari loko board one more it is in a way mane la cho ke ne no ngwejo ungweju cher ni o iro ni we o lulu ugolo donye golo ju cher la no ti udonyo we ngi we gini we o timo made ne no ni un we ti we miro ni o mete ki mi whatever ni wa umento ang yuni when we have that sense of humanity wa bin yang ngamalu wa ye umero discreet man mero be tiegera olo to bana ket bet so no ti amiro demonstrating gimo kaka enini pe balo ape apo wai pe winyo wa wala na di adu network mo mega etika yeleng yenge mana barangeno be yupe kauda na ga wifi techo betiwa be ineno tiku man ka unu tiku dong in dong jami weng do tumoni weng tie la bomo o pere bon ya chuli o pere bon e oni tiche metimo ngo me dunyu ngo me dunye pa won jo ario enoni so in dako ke bi dunyu la cho o mire ni anda bi timu demonstration ini dong anda bi kerni ini do jogo nyochi ape ki gimo ba be mu mira tim ke demonstration to dabi tim don ki enini ako ba da tim ka to gere tim gere ma ol to kala ba ni lo tier ja gwa kala tente nger ke we ko chat kan neno cha po lo tier no to ala ta berari tiara kan te mari ti I'm just giving this disclaimer we are not pada again ko ni wote ko no tier in man juma down so andong pada bi nyuru gimo piendo ki wai ni kimete kon ki beto mabe ka gi nena kita be timo ke tima hari dok ni ning che won now in ke bi dunyu joko pedung bo ma gwa pien ni u doko ti dedicate doko joko bene luo ka ini no bo ma gwa ti ibi we ko joko buriu dok chero kane poke telo keni inung la wing bon ni wana ya chulunga luon la wing bon
inong mayom obed mayom me an pe duny nona kakara kiti enoni wek pi nong pi mo ma bedok pe mangich obed a little bit lukewarm so rinsing then iduny en kingo iduny en ki komo jokoni kai be dunyu pe mak nguru joko dong ni ruwet kiti enini Chale mi on ko na ka no. Yo tani da mi ene one ko ngi na ki ne te ka gwa. naka ni awo chi wuni amiti ni demonstrating ki gine ni wek dano ni angun po ye o cha ko logo la ta tai ko adwa ko chen Baby girl, Julie, for a ai beer. ondo Ari ke dari Beer ponyo majuro man pinga. la fon. Glow beer majuro pinga ngoma be. Are te so away mo kanung ni pe magmura chare merde. no pedi oni ruwet kit ini bien ke dio ero bul oboron ye mo doko chen no ti ko murra le weng so manyute ni omere mark gently mark from right from down mark gently chi dunyo mot an ke dunyo inero tip me chi min ti eni ti mi inene ko mu joko enoni we leti ko mu joko enoni di lady manok mot kiti enini betel we gino mo mayti kamir massaging di manok obini ngure malo di manok then ineno ka yinde tie wiye mo luar en ineno gimone tie mo chere ping enini just gwel tell weti gwelu keme Hi na ko Jimmy ke nyaro. Ha? Ari Ko imere. An atiga nyer gere pen atiga go chel gabe wa mana riet taking a lot of time. mi lading gin ha. Mere la mer pe giego imere la bela. Ngeni geni pon ma diet badawa. Ini Nirmala mete. chien Wa ke baby nya. bedu host. Nirmala chien you are Ko not going to be the anatika host. gena ini loge mere nyim. Loge ye Ka oneti mer. choke. Ka oneti chok na ngwinyu umi kuman na diu kiren ka ngwinyu. Er ti bo. So, Ko pe ngwen in ti en ki thumb enini. Thumb mi enini. Gwen mer manok. Be gentle. By so doing that, itika weko jal enuni mi erection mo ki kilewa chuli kilwoni ngo. Nungat enuni kilwoni ngo? Kilewa chuli. Alfred ne ko kame duane pe akara Alfred. Wa te lo do ya. Aha. By so doing this, no nyeri tika wor kitelu, no joko tika wor ki yile malo. Iti anyway. Ibi neno in a short while. Jako chile kuma chala la togolong tik. Dug en ka mo ni may neno gwinyo eno may neno way beru gwinyo mo onyo ni. Just do gently. With this thumb still. Gentle. You itika ilu nyeri ki kama no neno ki yeni we tika ilu neni we ko duk chien makwo an beno bu dugu chien makwo an bu beru manuang materi chibi no ni kita no infrimite ni miele kere ni mielo bu miele en kit ma ini miero kere enoni than kejo will not help you kejo will not help you in that process. And you will not even go out ni wera chira chi yin udeyo mo ni ki wako kaka chan pien chuo ma wako ni aluongi ni udeyo udeyo magutuo te chuburia ibi no ni kumkuni mo enini no bi rumi kekeni sometimes we lacked we lacking awaj ni ngo kile bachuli ate yenyo ne wanoni ka wakejo wani ena yobi konyo wa ento ka ono wabedo watamo mori ngomo mera tim ki nyiri enini wek nyiro dugi line pian an fuda mero
piyen an fuda miro chibi no ni keti mugina kiteni monu ken magiti wahoni kon gutem then you'll get to know ni mwana bi wajo kamone ni you try and come and tell me udonye ma wiyo miro baleo why nga ko kelo hariyet kanya so tikuman mo kene tikumani kai nen la cho malayo yoro leba choli mabino yoro in dago ginum in dago you can control la cho enini weguri inside of you itine anyway now jo keni kon go penye ni meoni I controlling nini chale why ini dago very simple very simple now kala cho ma ini neno ni bino pius pieni in the process la cho ma bino kala cho miro bino in machalwe in dago ibingeyo ni ngat enene tika bino then ki nen bene jo kene ma giwini watini I releasing in bits categories and beti ka logo pa wun jo kene tike nyuko ni bobu ngona nyoka wajo go pa nyo lo ada so ka bene nen ngat ma releasing in bits you can still control that person where po kato weng now we are ki controlling ngat ma releasing in bits nen ngat ma releasing in bits ka unetika wiro piri tutwal ka uneti wiro piri tutwal ke neno chako releasing in bits pieni you're going to feel it ni spam tika bino ka uneti wiro piri tutwal you relax kwe kumyo mot by so doing that eno benit then boile matel then he's not going to come ento kache ini ding imete merki wiro piri kibi wiri wiyam pieni by so doing that mano intika wiro piri en bene en ngat entika nongo mete an bene gin mai komeni ajiji ni meta kata wa you understand iti wachi be gido pingi mene anatika niang dong Yang kwate ni yang do. wati ka lingo mena yue ni kon an la yela mena tim ningo ka ye ma lop tika donyo ma be ya dam pian ene ati so bukati ati choj kan ba tika choj kan mano mera ket not ping pian so you can control la cho ma bino in bits where po bino weng la wachelo controlling when he's going to come you are going to know that is the time ma in dago mereneni you also mamigi you time embedi at once in any way then can you even only both of you who are manungare mo ke ken peki Koko Ikom la wore lok man ko ni metiero ka yenyu deyu wahoni obuberu pere pien de satisfaction no uchope ngara chi wang la wore chi foyo chi wa kono gini ni buberu pere kilo de olway gwen mo lo ki fo look maki bineni kede will not even then ben ko man ni one month will control these men and they can take long anything money la cho ke nen do donyo tiu amora mai nen mere cha chiti bayo ne on ti de ti yinyu kwene ko ana mene ma kama monti ye in that land it where mi la bol uneno gweno kao gwen ke we gwen mi yo dure ni un wen po do charo teman mau berang yo tak gwen in gwero tere pe gwero te Wadai cha
Berga ngiore gwero te apira ka na. Onge onge. Ini So, waj ngoma tirong kita gweno miyo kedi kidure ni. Kita gweno miyo kedi kidure ni. You as a woman inside, you people will you'll excuse me. You don't waketo do eno joko. Eno joko. Joko donyo ti iye. Just close it like this. Close inside manoki tweti worry. You close ki worry. You understand? Beru like a magnet. Beru like a magnet ma it will beru like you goyo. Goye. You understand? Anche dipende, ane ti mi we gi mo apeni yang gwero beja abe ati mana kilong. Pe ina ye team, it is your wife numero team. An peka pe ya rea gini wengare, but phone you take a one my back, point a one my back. Auntie taking notes, no mero. La met beting gini ini merenya. So darabi bola mo kene we to make other outside. One more wala nyo mapping to a bit way to ibi ko tiga biyo chi luki ko chi mine da ko tiene. That's how you supposed to do it. It is I don't want then one part of it it control la Mario they feel within the body they know they more than ginyo kabene. Yeah, I was going to Kabano again, macho mero explaining. So atami or kwa mamega long time no ano dare opportunity mo nonge iba chabe mete ki one kene so megiro keno now Johnny, what the comment section below? It locate maleng la mera aret ma jom kana kon ber ke la penyo wigini topic doctin no padonyo berning peratek ga market man bana iber ngetje pian almost more than 50% per or market you know it relating como magete ternain magache nen fixing area ene magete lo yene ken po market pian kada pa yeng minoni kerwa cham ga kelo i nyimi ko man ke chora maga pe geo ke chi kar ke me ja portung kuja gen makelo ga kere Impete lok mabodo. Impete lok mabo. Mege wana yang muti igang chama no ka cha gang like chuod ote en kona nga ote en ni. Iri wiyo ki waju ni uyero gweno. Ento kuno po uyero gweno no uyero dano ni. Ini nen dako ma lati dako ma ki kela igang ke neno aku diku ki oro togo ne. Ineno chako juiyu gweno gi ki dikalu chako yetu kono liepa mien gweno gi noti yetu liepa mien awubi noti Goi be dawo bujute pichendo hango ka in mego ma witiyu mego me gang eni witiyu obonge angeni wuode poti mo ginu mo kenyu miero ni eni penyu ende nen dako mu aku diku wite kan dok kuya yweyo dikalu kwa mu pingu teru timu ngo mego goyo ki jera ki chunye wai wuoda tini di wupe go ner
ti yu ti ne di wo yom chwin bene tie tin dano bedi gang ma chwin en to kono ginu mo peti mewe mun bu nena juda kiro bu bedo kedi dikar en gen no wa wa ne Ara ye lok ni o. gen no wa ne ka chen ga ko de en ne te ma be dog ar ma mego be tie pien ke jo de twal man ma be pe pien no muchar ki po ma be department en so chamo kana no Robert, there's a medical issue, manatie, nen, long moti logatica, guru, chacha komi. Well, of course, nana chair no that. Cherry look at that. I one can I want you mostly. Poor mar sharing our personal ngomo karki ye. Especially when chair nen that down on go be wearing, you get down into a gonna be repair. And no ni wat padanti a cat, be bedo be pe, que tela cha luen cha wen, tan mo ke chair pen ko luen bana. Iwe da wen ya wona ten nyar toal. Nyuenu timo ngara gam lo be pe. En no ka maken man no weng dak yen no weng. So, kachen en penalty. Ngom enu ni bene fony mo miera wan lu nyot karni miera waneni wa activating wa chako fonyo lutina nyira wa yeah. mi lok ada o miera wa kwany lok mo ni kono wayo ni peti wayo mo bu fonyo latini to the level ma inemiti latini ngo o bet kede o me kamir Yeah. wula bol mo la bol ni mabe mioni utime kamo mati very close keda itine anewe very close anyaka ni kinyoma ma kinyomo ka nicha ne ti gulu kenyu ma kinyomo nyaka no chere gange they are still all young ento nyaka no ngwejo ki gange ngo mi nyaka no ngwejo mi na gi pegi ngeyo nyaka biru beru gang mo ka dek ma ngwene nyaka futi gang ami no moda penya wai agine in mo da nini do iti gang kaka inini mun kenyu kera ni ken po ket la get futi chia awe chweri we ko kyanga ni chwara pa we ko kingari mo cha we mwara ma ngwen iti gang ngo marach pegi one bad ma chel bali nyimru ba mario eni gang pa meni geni wuru indong gangi ruba miyo idio chuga me do gachel ken we ni hariet di ka teri for coffee awe di ko koni pa wan la mogini ni koni awe koni yamalo eno no ka be mo tung ping kacha chiki keli wa coffee ki jenyi mwado giant la mego do cha ko teta lok wani at least in I'm free with you jimen patwer wachne ki mamana jimen patwer wachne ki la mera o ya chak dong lok latinya no cha ko yakulok latinya no wachini dano waju ni ripe madano ripe la cho ki dako ni it's something very sweet but tikitung bore it is not sweet it is painful how is it ni Harriet cha mogi ken ma beru wani ke chwara I know a rem and this thing makes me even to hate my husband and ginu mi ariyo vuru awani is it too big why no cha pe awai ngomarach why Harriet do you know ni it reached even a time ma la cho miru beru kera mi tiene no kamoma watching this thing is not for sale but the best thing is for me to walk away from this marriage but I was not ready to go back why are you serious? Yes I was very serious I was not going to go back piani since even from the honeymoon aberu nonga them chawa ya why now gimoma yot way chona ye meri lopo wechi tina ni wachere chuk guru food pia ke yobo kite ne tinti kere enoni so we did our shopping mo ati shopping wa awai make sure ni these things kero gi rumi do it like this like that
We give it this 1 month. The second month, ina ye might be inviting the choni guru. An invitation enoni choni po biru gangu kan. Cheti pa hotel ki tiene ni. La choni biru nong in your hotel. Mano you're ready for him. You serious? I am very serious. And I want this marriage to go back. Whatever gini, dwe achero to meet up. Apenya weni iwinyu kumiti ni. Wa winyu kumati ma mor. Ka we mor te loki ni amora no dong tie ma dong tie dong omiru ti do kulu. What happened? Because amora ni chani no tuo we di kaltama ki dini ye bel. You understand? So those are the things ma we are giving this girl pain in her marriage. It in anyway. So la me dong wacha wa amora ti mabe. Amora dogo mido ma pe tem cha we go chim nyeru bien. Friday night nyeru o. Jono chergu no nge hotel. From hotel jono gwar la wachen wang. Wakama giberi ye. Yo irbat. Kumberi cha ni maloko ni joni gitiki lutira ngwen. Lutira ngwen. Mine pengeyu, wone pengeyu, but opening up. And she got help. And chuar wa yirwachi ni kauno pe bin. This was the last year. I was going to get married to another person. So manyuti ni gaya di mwatika ketoge yet kawa opening up. Coin we ubed mati. Watiki majuni la choni gubune pe. La choni dong gubune pe wala makon bene loya. Now in madong no pe nyu ni dwer ke bera for. In pe ngo pe nyut ki nyiri kit ma ki gero kede kite guana. By so doing that, nyiri no kero. By encouraging him, not insulting him, ni guvne pe wat irne, you are the strongest man. You are the best man. Yet you ina yema no itika ngo. Ini ti gero te abera. Let me hold down here. Na dano wang man yang bento peke tente very Pedoro strict. mira na ya Jimmy Wang pere. You understand? Yeah. So, we Omer Alfred ko gene would coach go lore. Now, Alfred, bino dong bene body and angeo in puri ti manyen manyen puri ga chalo kuri enni jagwa put complain jagwa po I meja neutral ka beno che o orotone tika taking notes kenyo. I believe ni no Kilometer mia chiele. lo ga chela rio mo ke kom ngo mana me oti waini. So, Alfred. Yes, please. Oi komi angeo chawa get Well. Wow. Well, Mr. Maji was born a BB. You know, topic any gay mo chalo warakino kanga. So, anati la tikwan tin ata twar gam ger ma chep ke no look ke experience ma mega. This is the topic makifunyo kidano makutpe donyo nyom ya get mapia dong tak loy dong an topic in matin mati yeni because kinano ne tie among the factors mawako down la get dugumi la gweng down nyo wayo ni na tamna anyo mudako mabe kara anyo mutatan nung biluin tatan ba because no area mogo no impeti mo be tuale adong kin madong chiek pa lu ye wai ni be in pe good sikoliko mo football ta da ga bil tari mo kwonge mo go yende chere chom an gien mo ket eni ni ne chi de er ko kange ni Jallore. nge de er ko da nge ni la cho ni be na kara be gimone peke na we but an ke experience gen ma nge ene ma it ma ki funyo kere
kit mi wa ko la wore be mi no in met pa in ni ngeo mon be cha pa pa ka Ui. liot yo mot bat wan cho wa liot yo yoro ti be wa kwe ngo yoro ba da ko liot ti mot ka do liot ti dong kwe ne dong no dong mer no dong la cho ma no dong ka ne tie ti bana gere ti yo ma in twar wa ko la wore be pian repe kin cho ki mon ne ba eno bero gi mo mi mara te mi chobo miro pa ngara chere ke kan er mi chobo miro pa dano wen en we ma chel in be kong be beri e mod mon cha ne bere mi rwati ke la wore be in be chob miro pa la wore pian cha mo kan we a cho dong gene dong gi tie ko me ki o yor nga nga gini en we mo kono i di la wore ba dia no en mir ne pe en we eto gere mon cha mo kan mon miero me cha wen gere Hmm? cái chỗ một cái này nhiều miếng phải đa này mình thì phải bắt đấy cho nó giống một cái này mà anh rát này quan giống cái này có mà rát này cái này rồi so để nông yo mà mình vào cái lúa rồi mình mà em mình yêu đấy nó chả vậy tập của sao việc mà bé thế cái hai món này lúc mà nó bơi aware on social media có lọc không pi có gì đó chứ ngờ nó gạo là phê mà nó dùng một chút nhát phổi này lọc không pi này bà lúc là drill là nè in ke mero golo pi me chere pi mu kama pi pe ye ti mere gol pi ko no marame kan na no we so no be in chere pi kama pi ye ka in gol pi no be ente lo kan ngo we pi u bien the process no be in lore gin pie wai gere ti ki ton book ma process ngi ti ye nge ko ma chel ko da ko ni ma no poi ne ti ka kwene e guru kwene winyo ni ning kwene makelo ene miro yoro utwa nyo wichake nyo kwene ne ni ina na we so ka iri ngeo gineo ni kiro in la cho ma de go ta no o to wa ngi tu miro da ko ni na we we are po obero 2021 tiki nasus mo ma bejo mer full ba mo kana mo nyome mo kana mo pogo nyome so after lunch when obere gene ikan tin no daro tika cham down tika pokolo ya wuchi daro ma don ka ko bele ka chile ken daro ma wori ge we ma don wori we ben lu tero wini ngan man no tika bokolo pa ka me ore single ko man be ha wan ma dung ma ti single wini ga nya ka ma ti single ne tika bokolo kum single ne se no tika meti I win wek ini bien background era winyo mo kaya wai ni to ma megi dak be ra nyo me ro da ka mo mo wai en lok mo ni 1 2 3 mami thank you ni me tware biro go a chi la ria da ka winyo mami thank you ko no en fuda ina no so these are the thing ma wan chu jo mo kaya gira ke twa na o jo na tin ti ka pro lab ya lo ko me ko cha mi cha he no pe wa ti pro lab en wa ti ko fo nyo da no yo ma ti ori pian ken ti ka kan ma duong mo ka en lok ti ka en lok se ko liko ano so ka chala han mere ni fun ba nyen pura tie ka agwana eto te bola fut pe te tio mara te twal pura tie clients mark men na ba chen ki point ma duong 1 foot wa nyono 120 kilometer per hour so ka be get dark dong ke do beber ka gak me 120 kilometer per hour na mo ta ka we la man yan no in genetic sound full right but bene engine wiring beru tie na we ka do dugo bot chala wan dare no ni ti bedong no olo betie to te no bedong no getie no je me dong no no ta so ka mi mo a chela rio mo pera ka na ra ni dong ke no pere Alfred but yan go ba? oloto in be ingeo ba yan gine bere ti mindset da o gang ini juto kera o wa ana mo ni furi on social media
da ni kala cho ni mero da ni kwaro ni ro o abiti ki wi ni ro no condom kere je bane da ko no condom bi wa ni e ni ngo ni ro ni condom ni mi ngo ni atiyo kere kwe ni atiyo kere bo dano ni tiki na ma chim gi be ni tiki na ma chim gi do an duy ka wa me ai kwa an ko da ka wa an ha tika joking ya ni joking kila wore ngat ma in tu ya get ta mega en kere i tika joking kere kon gine one wa pasta wa katika fonyo ine ro nyo mano da nyo wa ni lo ni Alfred eh wek buru ramong nyo Nancy wek buru ram ngo Alfred pian ki ngeo ni ka yin pe wek o gir nero ni obera ram chueri en lo ka ro wa jane ta er gwan de yo ki wa ko pian mo ni me na ge de wa ka be ki mi ro en cho ma do nyo me ni fol ke ta me na ge ma a ro en ni da ka bo lo wi lo en on ki bo bi no ka yan ki ngeo ni la cho mo nyo me to responsible and mon ma lo ke friend with benefit to twal mapelare ke bot dong bot cho en no mo de ringo gene ke ka cha ti ka inyo de mo wa ngo gwa ke be ka mo but an pa ko ma na no en ti ni na pe ki bet ka ngo ka blaming cho kon ki nan factor singyo cha mo ke no la cho ber no ti ka dealing ki je ma dung No. stress ti nga gini that can even lead to low performance in a way so awi na ma ri bera wa to je mo ni ko tem ko man ra tem ko man but kala cho tiki stress well there is no way get a good thing bo ile mer gere but ko wa gere e ma chila ri mo ne no kero no pe but vuru gini vuru obero yimoma da ri o wengi participating ka an party ka tim ne kit ma ini mero kere wa cha ni hani ka tiana ko man nyo tim ko man si abi no ngo mabe pe ini bini blaming ane ya yindong ko gena ngo yindong kare te mana inde kare dua do ita dua dua dari ini kare dua ana beru do wek ini nong en met mon ma i wai ni met nong ngo mabe so kong wa chak ko ngi war chok ba kong yin ma cho mer nong loy wen buru bra ko at war mon ma da ko mi ni kai da ko mi waro kirong indong la cho mani ning cho mo ke mon mo ke wini ana me man of the house ana ana money kiti ka tele I'm the man of the house I'm the one who put gere go deck on the table ko ga ngo ni le bete we ere the man of the house ti lu ko bi no do lu ko pe nyo we mi ro the man of the house ngan man nang chung le man of the house man of the house so và quét là cho bệt con cái tay trở lên đến em đồng ngõ cho mẹ ở chứ đồng ngõ cho đồng ngõ chiên bên này nó này chứ một cái này bên đồng ngõ của bên mà bè cái bên lọc cả chi lô món nó cái thì à tiếc à ý tao này là cho đồng those better satisfying nhiên của nó yên về nguy cũng bị thiệt mà phải cái toa về review và cái cái chuyện nó tới vừa là bên cái lo cái nguy cái microphone. So those are the factors bere ma wekon la cho bere peri wi mogo peno tika gene peno yamo peti ma be ere new process anyway achel le kan romene ngwa yo bi yale achel kuma so ka ien dong radiator pe dong ti ma be peti ngwe ya ma be ien yen dong toa toa do ma nyu ni ai jen be miete ye mon la gang mon ma no uru karo ko mu ke pa ti wai weng ba bat mu ke na ger gi ye wa ke cho na weng be gi ye ku ja we pen ku ja gang ka ku ja jo er mo be che la ba di lu mo me gere pa man yu gi ni ma ke che wa ku ja gi cho e ni bere kon ke lo mi re mo ni kom na cho ina na we no ni nya no atien bur ko bur ni atien online o lo pe mo boy lo ko da ko la da pe mo a cho me mo bu otini and when you mon el complain cho ara mi ro wa ko ke chak ko ngi na ba ki ot ti kong wa ka uchi chat la tien ke me ke la be ja compose me ni wa ma ga ni ma ki o ni ngom ni so mo nyu ni ko na ma cher ke e na ki ne no kong pero bene pe bera mi la cho tong kwa no ti wa la cho pe ti ka performing
ungeo energy gere energy food ba bag me la cho gua na ge enu wek la cho cham kwon ma be ba na ti ga mio chile ke ti mi ko iris gini no be jemi breakfast pe jemi lunch o jemi dinner nan kong type dak ma indi mi la cho e taw no ati ga wangu tong wa ma da la cho pe kilo kar mo kan kum la cho gini mi ro gubu bere ya na we so tao mà biết lo rồi quan nên mẹ nè cho đồng có ngò mấy cái đồng mát ở trên là một cái nên có ngó về cái cảm mát này mới nó yên bên này tung cho một cái này bên này mới lo đó bây giờ yên yên là cho thì mấy cha ngò nó có bây yên bây nghe này yên nhộp bây yên so these are the factors I'm speaking the truth and giving take a theme here because and I see, yeah, I see, oh, yeah, and there's a lot of things. My when you bought that, no, more no give my command. That mono, think a signing a divorce paper, follow. Hmm. Material come think a signing a divorce paper. And no, don't tell me can cut that dong. We don't pay a rat to carry. In the way they good there on the kit, I know anything to wire, get a call, make good nanny, when you're any rep. No command, low per month, and mon don't get to wire, come on, any dong. The cho ka cha lo ka erini cho cái tiga suffering mapelare wa be nyual kan pere lo mapelare cho luor mona luor because ko re good man ni ka pe ke ka mer o to biro mo na biro the way time rapping and pio nan nyu ti gwa ti mo ge ti oti me de yan ka ene kiren lon ye ti $1 billion e bank a sentence rio e kan tuar wa be la chan me cha ko be shelter because that way rapping and allegation any aero investigating like okay mo piana so dire mo pilare do tu ma ero when winya chon million piario chulo do chi na ke tio pia lu piario na ti chana no pere so ariet pa better blaming one to atika te mo ji mo mabe pa wen one jo mo kene gere ki bier ma ta ti no mo ro mi one cho mo gere ngaro mo no wai ni cái tiki bag ne tiki dokan no tiano no ngo ni vok no mi don pierio man ka med baja di nga gini ba wan mati ba pere ne we bien mera ta si bi gene bi wai ada ko gang o teo kan no ko chala pala mego ni but gere these are the factors ma dano should no ni is the truth pege tika photo le mo kan ka enini wati ka fo nyo dano nyo joma futti ka donya at chala vulu chala wane gini ngeo chamo kene vulu chala ma ka pa ani ki chamo ni nyom eno beru vuru ko ba gini bene o dano ba mego itu er bini ye ki miri ve po ni tika twara ne te no me wi kere mod so gini o dano ti bene ka me ol kere te da na ne ni la ko di ga ngo ti ka chamo kere modo You gini ti know, fifte ya Alfred, ciao, what take a chair. But you look away, Nani, ya chair, it put better, it didn't yen again, and look a me low, but young, what gaining is no, because ko be experience be ko na we an yeah, kama kira ki upbringing kira an ana yeah, aki church watigi youth conference single youth conference before a lot of stuff so ana no, ma bina nyomi and ma bina nyomi da ka twara funyo jomado ri an ma ka para bi ko no ana pere ki da ko ni ina way so no. those factors go yo pokon ko blaming the cho ban mo kana Yeah, be gere pa yak gere ero pe dong eh lu and mara yet, chil ka do gere pe wa at we do in de ngai no ne pe dong tika ro ma bi la ka staring ta ra ka chila rio ke ni kumi so so me da me ni Alfred, ofo wetek. Now, ange waje ka kene jumu kan tie ma payeng ke pek ko la chom. dan So ye pe ye anyway, lo ton ma pe tem nya Gloria, ini bina tekan maput payak network ko ngole reo. Dua ni pete ga winyi ke bin ko maput payak chawa teka chiar but ke bin mi no wa tama megi. Nani kom topic mati ini
Koko en mate Ikom Coo en chagwak ben ni tigi ngome mero ye ke nyo te chwa ko cho cham kane lo cham la ju tie ba pe yeng men tie ken dan ku so ketung bore wache wa win bena ket bedo wala chen gera but put ite ket waga chen ajele mer gloria Về total a metaphor dana duch wake panelis magitie ki don yung lima chinga si tuak pin mapapat amoru no we. Topic matin kawai na mono kon tie Koko Ikom Coo. Logada kayini neno mabe. Piyen ti cho mukene ma they don't satisfy women. Ilok maburo. Neno. May no ni la cho tiego yoro manu dago futu tiego. Dago mirine ni janu futu tu. Ineno. Gloria waka ngol doge so kit ma ini tika wa ne la cho tia go yor wu ti ko kum cho yen dong tami ma chala yen Gloria itam la cho be o tem gena ngo wa ko ukele clients mak mo cha ni 100 per hour in kilometer ni o tem gena ngo lok ti ka kenyo pien ti ko tie bot ba ti wan dong ma ti mo chok 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 wow ani thank you mami thank you in town là chỗ tìm ngõ nhớ yên mà cho đa bè tiền kia là ngõ quẹt one ô tô bè này quẹt có chỗ mì rồi nè An machal wachi an. Yes, mo anda bigam like an. Tal wachi an me ane na controlling ki cha me vuro eoni kio me ane na controlling ki peng. Maka ine an vuro go cher do me to en madong ki wai ni twisting piene. An peng kuna ana be controlling. Ena la cho no choka releasing ana be controlling. Awe ako pe releasing. okay yeah mere nge la gam no gam but lok man it again dugre line no and that block we controlling ning and don't lock because gini an koma in cha controlling an ni odong maybe wa okay je mukena no because in case me your factors be control why okay wash your hand no take a controlling jam go worry Gin mada ana be gam ticket ni ka oicha me vuro eoni ma in dari sensing inye no mo ka bu kero ka releasing. Ini dago tie ki mon ma ini no da cho piteo cherchu meteo wa kit mano perform kere no wenti no mono meteo in gin madi timo ini dago mano itiping piemon ma ini twisting to twali teme kite kit ma ini chero idio kere kilachi tem ka yono ginyo ikine kenyo tem ka yono neo dio okay over releasing yeah look my bad and biro no tika meti mete we any pushing ichwal gino kati wa intem ka ywane ki malo bine akita nyebu ngweyo ke melo bu ke kori ki malo kono ker mir piru chi ato mare kuno ke chane ngene mo ne mi some distance mo mana ki wikitana kenen kitana mano they did lock because they did lock I think I'm going on now so yes yore chi ato ki malo eni chama en ngwejo lugu kwe kanya cham ti yeni en kanya no en be good me releasing jano be tika woti da ineno so ka ini dio pingo kit ma ini dio kere kilaj ma chal dok tungon mon la cho mo releasing pu loro pa ka okay Gloria I win you lock when here releasing unyo tie ba ni bella chono o ring kilometer mo nyo ne en kira ngulu ke ni ko en rana che en ko rana rio ko ngoni itamo ni chala ma chala in Gloria wek la cho mir ma megi itamo ni be no u chet ki ker ma romane ran ta di ene pian jong wa a go pa rio wa yen pa ngan ma yen en jo ma wan ti lo ke kum gin lo pe yen ni mega rio ga chen ke pe par wel round ne nyo ka chi le ki mio ma be da ma ta ko be ro be ta ta ne ti twa ro be no ramo neno lo convoro
Vuro peten ya moni wen in ichiaro keri round no wel mo mero ngato mono yen. Kari round na chiel ki ken maka ini no la cho matio energetic ma be adida ki dago mano en bo we an be ma kwera kwe nina ngwen mo kwera ken po kwera min no Chala ko. mon chala riet gi egni. He. Chien rana chiel one ni ka wono to draw kit e on we. Rana chiel kon kit no yengo kwiki no kuo diago dano Utwara la ko mabe mapelare. wo ka ki cha o ke penchi ki la ko ta tung kunu ko ni wi mecha ko ki bole tung kwene kamo ki ken manu dong ti Maka lo mawako kan jirani go chimo ki police binge ko ore makanya wen e ti bawo. Yan no bera wo jirani ta mani itiga go da ko ni. No tie kanongo. Kargango ko ka wa wi meja gidan ka. ande ake go bi no ayal go go la wa ene Why want to kanongo? So angeo Gloria mere ke lo gere chawa tiba tum no mero per ka chawa chiele alla ka ti da meta ana Of course, cha bong wan puri kita kira peri yang wan kan jiwa beru cha pa kir be bogoro. O mero wa control bere chawa per te ka don wari yu to lo ke ker gina Ariet food post summarizing gina ya. ke window ka ria gina met en pigena met en mena ke ria da Bear. Daga ko Okay. dano pacho ko nga gani chino no pepe kitim maka gigia kamano gia kamabe chawa no merbe tie bere. So Gloria wega dua ba Gloria pen puran pe ako tiyo ero bere kang pon la pen may ite me bot Yeah, because no log mo ba anong tuan log ni mapat pe kap ampa pen la pen because gini food ba yan bo bien way okay mon te ko ti dong ti ko ga na ngo ma wa unu ko mi ga tim min en wa an te ka pen la pen en ad bon ki ko me. okay and one month an pagi la pen monko tiene we ti cho mu ken ma gien pegi yen cho mu ken ma kon gi cher gi chicha mo wa ka gi la gi dugi at gubu no gu tiego ki kono eno gi dugu di at bo da ni no don gubu pere ineno ka kenyo ni be we one month pe we ti kori cho mo ni ne aha kori cho mo ni ka do a ki kono don bino mo no don ti o don ready eti no ni da food po kero da in a mood ineno Nyo mo ne go chim ni ati bien for kere po ore ne go chim ki da ko ni te re ati bien no dong. No, peku meno. Neno chane ka o no Gloria la choka ugori timba ikine kachawa boro midi ching ni tonight gente na winyu gina kiti so mi ang chawa boro mi o tonight no yin pe yo pe no ana yo pe to begin mak bene mo mero la cho ngeyo ni mo ni dago na li eni ni oberu ka teach and there some other thing no oberu ka yelu wiebe tie ka o cha me boro ke ywe abe ko be mabe ko watu ko be mabe pin ka cha ni bo cha ke lu pi mo ni ne ni mir ni o cha ke lu mabe we game cha ka wo ne now Gloria so Gloria we kom dok an be na penyi we an be la cho we ka penyi kon we an la cho imiru wati ni Be ye rồi do kan. imiru wati di meno ni lokman mi good gi eni ni wet ngare moni kumo yile mala chiu yile malo jogo yile malo ngara chele ke yo mero tim ke juna re we mero tim tiena wi ti lok ni la cho mi chiu no mere fo mere making sentences ma waju ni wana rio we mero wane ni wa playing that part moni mi gude we ko wan wen wa yile malo we jemu bed mabe guri inde nen ka do o de ichali e one ne kum dan wen don ber chal wa la dek dwinya ki pie oni chette ine ala dek dwinya kita dwi kere Ni ma nyore no wono wa te ka fil le. Manyutin ni wun wati ka filo de ka wun wati chal we la deb pien la deb yil ba ni la deb ya ma ko tim manyutin ni wun wati ka filo ni be ka filo manyutin no ngara chele ke u be la deb ni alo ke So
And mer gana wajo nene. Gini iti 50-50. All of us we need to participate. Gini peti will a chok again. Gini ti one wang. Ko fut da ko wun cho. Pien ti ko ri cho ne mo ne ni kado o en chama no wun wen do tio do in a 0 degree ngan man do mero la warani. Ti ko ri cho mo ni ma ki just for 2 seconds. Ta ko do jo ne Now chok in chok the cho release win, yon kweo lo. we come no na kanen foot pe win. Yap iri Gloria. Yap iri. Na kanen Ate wajo yak mo. ni. Na kanen wajo ni la cho ma ber ni chok chok tele way gwen. In dako you can control la cho enoni. Nyoka de ne timo en chok pa gwen ni enoni. We ko tim. A bene pe bene keji pe judogi. Chak luong ne ki Yare ni kill a ko la second half. pion loyo. La la baba. Yare go for motion mukane. Now in dang macam we in daw ba ti ya dam wi. Kau vurwe. Kau vura mute o chien kit enini. Biri vuri pal kor la ka enini lok di ngeni bore. A degi ni chip eni ko mo joko ki ko beneni. Di mera degi bom. Ket meri mu dogi dog amora. Inde yap irwin ba. We complain e only rucho ki gangio ki generation ni weng. Ket dong nen bomi dog amora. Chi yini be neno ni ojoko gini kweda chi. Joni gi they are very good friends. Ubu yile mano ibi poni dog amora go chako bayo bom. Let me hope leba chole ni tika niang. Bom kita. Nyero bu choki wang nero mano dong jimi e oni eti chune ubu noni umere titi. Pien you cannot even resist it. But you are resisting it in any way. So you e yin dong kau mi ni ka ina ye de nong ni mi do ina ye kwong chako ne windong mabe we oi climax tin win mabe. Wan piro pe wan piro man ma do ma bi pumbuluni. Wan say nero ne se we ko bechale we nen pa jim mati we come e oni eto long Okay, mer bo mano Pogi pilo na. so kwando Abi chako pilo. onye jari bi iri wisteri in ki nyon that distance by yourself it in anyway Really choco ba? ko mi ngoi Tu pia wete ko da gari you kwe. then lock ngi ire Chak do e lotaka ni. jak do ta kani anim ngi ire ire ngi ko dui enu ni en bu worki ma you get it obu mete ki ilo in red mi ke bu mete malo ki red mi ke pa en nyir bu mete malo in that you should not take on time letting on you down standing you down pe chi ko kwe ma ki mo wi mi ne oni tweet chewa mi nya min chi o do we deng we ka ngo Ako abo ki kamera ba kadira duk chaki. Anen mo. by doing that That can quanti serious, right? you should not allow yam to go inside of you it in any way so you should close mineo then iloke then let him come kenyu ma endung ti bin ngeni meoni you have raised him up he's high he's coming or touch long the man is coming final kenyu e kama inda ko mere ngeni this is my time or to the climax this is my time I have to release together one kela chore you understand so na tiyo wo mo ni ki jute ki yet ki ngo mo no ti when you understand
So come let me let him rest. Mon when you are poor better complaining come one. When you were Gloria. Oh, yeah. Very simple math. Simple math. Anyway, so can watch any please wait. Pin thing when you're going it. Anyway. Now, in you kita like you're dancing to the tune of the man. Kita like in you ba give man ya. Any coach ima bau tali wa tika to mere gimona oren pam. No, it's about just rotate around and then you go inside but not I don't maybe wait to make one my no kita la cho twisting kere kipier ni kita in down so dance according to the tune then it's not going to come out. So complaining will not be there, Gloria. Now, Ganatieba, what Tim Kete? Welcome when Nano come church with you to walk with your pen or Pierre Termeru and young Madame Pen. You were down very interested in when Nano keyboard man. Yeah, all right. Okay. Take it. Man, Patrick or Dr. Pierre, very interesting and interesting money in Matietian and Toya Agnes and Timber. Wow, you can know you wait in about barely other Ponya Timber or Jock Charles Lobo. Jock Charles again. Kati Guru Kumicho Mera and Anne Winnie Joy not Berkinot book Mega in my Berga, ye pink kind well or the top. Kamano, we are William or at your pink. I take out Mama Ariad. So, yeah, Lieutenant take a young walk, but put it in Matem. Color temating it. Can you make sure go out with yet? So, get better and take a yarn or get my Flavia or dog bear topic my bear. Yeah, Pierre Tech, Pian cat can polkare drive back do any topic and. Mon can now let you go and pay a chair come on. So, but part of watching a good come down and paying on my way. Flavia taking your my bay, my deck, I don't want to look to a chair on back. Kiloscovia, and you don't know, give me your night, you make again. So, Sandra, I'm going to tell you a good evening to you all. And when I don't tell me connecting, but for ye. Matiga nyar kan ang way that yet come again you can take a water ban nyar malok and take a good we are poor young or one well get up for your topic money reproductive system getting it for look a mega mon no to nyar magedon what chom ge no nyar magena what yen groman kadi la ko we na nyar dok make no la ka ben and ngom na temutin and then so something son learn what you do not know. You work a lot of time. About one yen upon you. So anyway. Comments TM again, Mukana in a Kwan Kenya come again. I'm connecting in. So Lincoln comments still running. Oh my goodness. Despite the fact that I grew up in an area where these words are learned, spoken, and written, I do not know how I miss all these powerful vocabularies coming from Harriet's lips. So Harriet internet log in his lifetime. So we're cheering you. Gomez Aberuka missing you full. I'm happy that you're back. Harriet, where is Senga? Senga. Sandra,
don't know. Ngoma in pengeo. May take a word material chala in colon da put up pengeo. So nane da I win your point pariat getting my bag and well. Complain a bit pay. Ko bet pe chi wang dan bet pe ba cha wan nyim dan ki dek nga in a bet pe kwan ka giter again. So Lino Gomez, I'm just wondering where you learn all this experience from, Ariet. Any idea about selected books, articles, or it's in your Okay. creativity? Okay, Machel, let me do this. Let me talk this out today. Mm, Any, I talk to people. mm, And kita when na hanen Alfred watini meroni youth conference, red conference, single conference. Man, I do that. mm, I do that. So that is one of the gift matike the any meroni. I do speak all those things, and mm, I have no experience. Kama funyuki ye, but I say that is a gift has been given to me by God. Because even in the church, Mati ye online church, if I don't do it, if I don't kapa lo okilo tena nyer mo ayubogi, because online church Mati ye ni watena nyer mati wo kaka in Saudi, and cho, and then they go back home and they get married, and that is one of my responsibility to prepare them to meet the mm. renyom. We mold them. I'm not alone. I have my sister. I have sister Jackie. I have brothers James Malorokia Wobe. Then we have brother Steve Beneloroka Wobe. Then Anne, a plus Jackie, a plus Senga Fiona. We are three. But all, I hate that department of relationship. And then I hate that department of singles. Singles, kadonga why any singles no only both awobe kianyira. When we do have those programs, we run them on Friday, Wachao Friday from Chawachel to Chawa Beach Mediwo. Then on Saturday, Wachao Cha Boro to Chawa Apa Meutieno on a Saturday. So it has not started today. It has not been yesterday. it's part of me. So Lino Gomez, that is hurried. Thank you. Again, like Gomez in a win, so la phone again ang your team so that's true. What you're on him back. And secondly, I'm married, by the way. And ano titwa ko re twa do. When so Flavia, for Tiri, Sandra, Nana again. So something good happened. Nana again. I need to start bringing comments up here just that it run alongside. So Scovia Walaya, anyway, I need to inti guru ka mama dana take a kilo. Tama pola with Anka. So Lena Gomez, what do you mean by Keaguana? I think somebody mentioning Keaguana. Alfred. I think in the mentioned Alfred. In Nigeria, why you know Keaguana? But Imer Gamane, Imer why Keaguana Berunga? Dwene pay. Kaya guana no lumon egini mano not well trained. Why the LBU ano mano gana gi. Oh, yeah. Wangwenogi. And Guan kaya na kaya lumo gini ngo chilil ko gana. Yes. Chilil ko. God, Oh man. God. Na kaya lumo yung God gudo. They know very well. Yeah. Okay. Samira Rema, Tiega Luwabagi Facebook. Thank you for following, guys. And Sandra Tiga supporting or Matika in this. So Lino Gomez say one man's food is indeed another man's poison. Compost mashua Compose is manu. compost manure Sure. is unacceptable for real. It will never be a good pillow. Okay.
Yeah, dan ma mero bet I jiro bet ma be wer no gawe wot ko ar pen ka chilo tie gam kar mero chilo po dan yeah. So Yeah, yeah. bathing only once. Oh yeah. Sandra, wer dong pa waj maduong no ger kang dong wacher nyim. Big ngweje bi comment kera waj ukete mare kama tida la penye I will stand and just make sure you guys read through. You have to know you as a man gone and afraid in a way man mer in in come but anyway in a gun mer uno weng dan mer ngo matima kan tungchel petiga perform by tungchel men lifting the water pierre one of Yeah, the ke phone wa gene I am read counseling ko ni. Ti ki gar pa da ko ni, wa ko am a bit stronger in gar. Ki megi mon mai ti ke ne. Ko and da ka bela ti wa ko. Da ka ndong gar ka bur tu twal ko gera ngo gini. Ti ki your strength only me bring her up. Anyway, I wear it in a jumping machine. You get him back. You go yeah to so ka si nan ka ma gera uchwara do ni. yeah and no u mero foni weng la marorom kan foni kaj men mero gem Expert wing net so uchwara the wedding of sex is played in the brain okay keeping termo malo that's true pian ka we o lo nga gani ket gen nyo tam duong gani man cham kan those thing affect actually Let yes him true rest. Ko ikaw we. and so well we better clear again so Sandra ka en timere ka pa ko mere good girl again as any as long as everyone is fine okay man kono loko chatting out so go must still winning okay I think there's a time for everything not every time is for one thing all right so ka tien ki tuo ba tuo kan ko ne ka mo ki tuo kan pa dong ne chere and mon be o be ku nge ni performance vi pe tiro be rom mo no ati na to 455 di ra to 411 so man nyo ni formation ko pa better ko ba be di exactly aha uh so age di winyo anyway unu cham la ja ne ka ba tien pa yeng digi ba cham Awi. la pa yeng good girl so yeah any even if one but Sandra no make it no ten no genen te guru cha but so di bena ne no te lo te ke mi ata la tuo te ga ne no wa ke sick bed so ba ba ngen nya ar mo ma pelare o be cha la tuo okay spirit of la tu la tiam fu tiri no tie so ka mo go just okay wa chero ne no comments gang ma we Flavia te ga nyer again okay ne no kan yan di bente wa ne o balema pe you pay okay yeah ja lo ka tiro bero gine yo pe ni wa nya Loka berge can women always is ready anytime. Oh, angin no choy ber ready anytime no. No cho tere cho ber cho hey bin no ina no tio malo kele gwa what. But kamen monte ko so down when te ready. Depend kere ter kere ngare chel kere no. So some pretend to be very tired yet he may be enjoying from outside. enjoying mama sai ai Kadong kumen no pebero nene lo kere mini tamene. Pebero tuan. no ari ka tu pen Pe cerca che guano due wa con no deck more ti at pe bene ta. So ta ching look tie sara tie ngwa yu comment kan wa tie go yoro er san man wa tie kan ni chula chula ke kan nyero bera nyere kan no chula wak so mo ma pelar because we're enjoying topic and no ngot kan mo kan oh bitter Raymond Angani. is Sandra in kono che covering eyes pingo mon mukene pegi ye picham kwaro akadi ipeny eh. no ipeny ningo No pa ko tie dong do because ingyo ka dong ine a ke gangu wa ka ke tari ine a gangu ne de chere po boro dong jimmy nge e nong chue no ine ye proposal for dong ka do dong mero chang kwar in pe mi pi man yo oh o to no dong be mo ne tim ki mo ya pe de wa ari dong ti ka kwar mi ni o in kong bene war mo no no pe ka mi ne nyo be mo we ti ka du gang we du wo cha mo ma no pe la ya mi ni mo no du be me da ko no luo wa ko no mo no en me me ke mo ke temo ka mo ka luo tuo bere
factors in the pet bino no Raymond So again, gene yeah, bino ke mo da wa ko tuoni abo ko ni o tuoni atuana ni ne factors mo ni tie mo contributing wa pe ka tuoni cham kwa because nie la cho ruột gang ya biara so chang ni ya ko ka tini ka ne ju du gang cha ngwan me du chang du gang cha rio ni nen ko ko du ka genatie bere eh genatie anerba yeah tama be ano afren wetemi boro mero biara ano. Now, obiara ka chenen gena de tibe kom yana nyo ne ana tibe kom ngate mo ma chakere. Yani me tama me ami me mega. But don't take it as it is. In any analyzing it bore bene. mo no be wu ni ya ro to na ka mo Ka che penye neno kwero eh. Telo bet pe. Wo chila chulo we wo chil pe ko de. ke cho mo ka be cha jimmy la ka wat enio Wek pe ru you ma pe know ru chi pen loker mo ni ala wo rak na gena kuman chi niang ko ngo ma tie cha mo ken no mo ko no be do ti ne no kwe ne cho mo tam ke mi ke cho mo ke re ku ja ti ka chwe eh ga mo ken factors te so ko ene wa no no pe ro ye no ya gena tie ne no lo ken wo o niang ngo ma tie pien in cha mo ken be no cha mo ket pi wa ket in la cho ker ka ki ter dek mo ma gen ma yu ti ga ngoro wa chung malo be ta no pien it is just something somewhere. Understand your friend, understand your da ka ri ta ka ma ke ti ngor wa no cham be ku because ta mo ka ro poison ne ye understand your friend lo ka kere ni ke ti nene ngeo en nene kache ko kwer ko bere no ko kwer yen mo no geno motie ma pe mero wa mentioning exactly but the following day lo kere mo pien ka team often aye che bere ki question ya pingo la Okay, wu ko kwer weka mi mega mo manok. Ko weka eh mi nu kong manok. waji Inen ba la cho mo kene bene gi beru ni giti i gang bat no giti gi chal nono. No o mi o chwe chwin ki daro ginma a woman will not take any inyuare in all angles. Iwe ko responsibility yo. Kiner me ni ti gang bare ti gang ki chali nono. Iwe ko responsibility yo when we daro. Eto still you are demanding ni imiru cham kwaro. Now, da cham kwar enuma initi kameto nene. Aduki ne obudugu ni dano. Kiwaini tukure oke latine ich. Itine anyway. So dago noni meoni iti nyuara on top of that du gang lady on top of that peti kamiyo cham mo keken peti kamiyo ginu mo maken gilwoni a man's responsibility you are not doing. But remiti ni fulfilling that one responsibility me ka vuruni keken. So dago will why benefit eti gena ngo. It is you may be useless to you. Ino ngato keneti wako and kita bene loko kede kinga money matters. Kita ter kede kinga money matters. Weko ngat eno ni bene bero ki feeling ikumi. Weko ngat eno ni kireni. By the way, me I used to tell my husband, pien wadaba wada eno ka wada puwa weko kama wada ki yeni ka wada ki bedroom. We make sure ni mwa karo wako mi chere sitting room no dana wenti kany te lokani ngo da wani enuni umiar po involving ye dan weng do po chet kanyurne bo dan wani wada manyuti te lokani we have to settle that issue there and then and to more now in the middle enuni mano watika settling issues and watika oni weng enuni central government po da kidi central government po da kidi ka central government wachini miri umier wanen ni central government kimi ire chamo wa mano wan weng wangenyo lak wano watima be Well, project non me watio miss you to Mete no Bank of Uganda releasing watika so mete invest yo no jim weng tima be iti nene we now watiki la kuri marriage piana what you people watching me I talk to people ne anan ka ni di wo pa ne na ne ndi tiengwe Kenny, you have to maintain people's secrets with you.
Joken wayni an ka kejo kila chowe wadwe achiel peneno wadwe achiel akoba burro bene way rum palutino. Ne You ti tell nyuare that person keni what do. ngometi Cho timreni wigi iti beto liri maraj. matwal ke dwa ko kenwe. Iti timu gin maraj. Kao da wun kila enu beru lok mumi do kaka enini central government po da. Central government mi miri jini ni ki bende kita situ mir ki developing kere tim ngo ma mite pien ka central government da no po bo yile malon bu boelu duane ni eni merlo manyuti ni da wuni okwanyo ba uchien utim gi moni ma mite ni u reconciling u kat woko bodano manoti ka vunyo pien you cannot fake a plastic smile and dan po ngeu ka utio ko lok wu mabe ki orbe bo karo wo dan wa Johnny po da kingi. Johnny beti kada. My brother used to say ni Johnny beti kada kingi. But one chwara we used to da. Chao ken wada ki wangwa. I'm being honest. Ni mo ko rwate ki gene we ki chwara bon men we. You people you ask him you. Chao ken da ki wa ke ko na ti da ki wa manu wan we wa bedo kit in the sitting room no ti da ki wa we. We nyakamara wa chet kong for an evening walk. Wachero wano kaberu mo ite yak mo waberu wabeda wano wada ine inke ilore ke iloro anabe bera lingo weng te iloro megi utum chi debi wachani utumo inda ilore chi ambe na bi logo chi dongwa chako penye kino ken wa mistake enu chaka ki aka kwene ngomi okelu gin enu to this point waberu peng wanyamu waneni the root cause of this thing was ABCD. And wabi giruni ni you understand? So by the time wa logo in wabi ki kenyo ni no ngara chile ti very free kila wore sweetheart tell we pe sweetheart darling tell we pe darling you get it no ti ko lok wo by so doing that it is avoiding Jimmy maduong mete mekeno dan maduong ma to gini la wore tawani tika pretending ke no ngata tiki attack pa asima ko no mer kono ali kono hela ni ibitwaru meri ibitonu kunke kiniga. So it's better we learn how to respect one another, we learn how to resolve our issues immediately. Friendship money enuni ubeti matere kenwa pe geng pe tuon chwari Kingo Mamero, do not push your husband on the wall. You will regret. Kenya. You will regret. No daga mo be tika ko ne. Yes, you will regret. Ngaro mo wachire. Wai in puri tika giere. Ati anyero mate ate ha in puri ko dong. Down tika muto ne tika be ma yemen me wai wa yemen tia kong. Down tika you ne. En ngaro wa tika ko swere ni. Weka wachi ngoma ini wajo enoni. There was a time a lady called me from town. I was home. Ni Harriet. Itiku ya wati gang. Oberu nyagine ba? Oberu nyagine. Nyamusoga. One of the girls here. Take a me to chwari. Harriet, you have to come to the office here where your husband works. When I don't have that time. But I know what to do with this man. Mo wati one kila meguni. But want your husband to cheat on you. When a man wants to cheat on you, even under your nose, even in the bathroom, team, Amaro border, from Chironde Road, Abini town. I hear Malu, all singing it. You tell Moti Malukuno, look Moti Malukuno. I go a team kinyere. You all Kampala. Yes, why honey? I'm very horny. Can you come meet me in this hotel? I cannot even wait. Ni do gown tieno. Ni today you have not worked. I said yes, I've not worked. But I couldn't tell you ni me only been gang. So come meet me in this hotel. I've paid for it. So when this guy comes in the hotel, my husband, we did what we did. Waberu ping. Chi apenya wachini apenya me penya cherkia we my man.
What is it that I don't give you that it is enough? That out there can give it more than me? Who is that champion woman you think can take my position? We don't know, so that you can teach me, so that I can do that. Why need marriage, honey? I don't. There's nothing wrong, but there's no smoke without fire. So can we spend that? I give, maybe I was not giving it you wanted. You are enough. Then it's okay. If I'm enough to you, need to learn how to appreciate me, even in the public where why no one has yet taken your place. But she was just trying. When you come, I don't know what she was just trying. Then next time when she makes a move on you, tell her I have the most sweetest honey on earth. Kita fighting kela megone. Kita fighting. I did not give her a room to test my husband. You understand? And I did not even reach at his workplace for what? Konye baby chakachungi pangari mo keken. Ni daki dako la worry. Konya daki dako la worry pe face your husband as you. Deal with your husband. Kauno change you don't know what to do. Wachi man, Mr. Man, be very honest to me. Emir la tula widi, emir ngo may miro late on the table. We talk it out. Oh, correct. Late on the table. Look my bed, phone my bed, la man. I think I'm waiting. I don't think I follow you are together, better. Reading by That is smart fighting. Fight smart and can get your man. So anyway, Fred Onek chi ka dong kumi me choni dong tidi kono. There are a problem there, but not even quite of a problem. I don't know. No. Yes. Ineno en kumi moin ma inde no ni tie ligi wai charger anyway. Tie design pa book e oni maro ba yobo mati exactly en pango pala ligi nini. Manyuti ni ngat mo ni ma indi ke ni pesti saisi. Iti nene we. Ba ati pa gini eno ni loka ni pesti. Ini panyaw pe. Okay, move it boom, wait you come back. And we don't teach it. Move where the near it you take away would packing. You understand? So TV pa ginu money eno ni pete loka ni gineo ni pe miet. Pete loka ni gineo ni peti gineo ni tiu. Doctor and kita dong ruba you get dong wenkir eno in there for ya ngekit me. Mingolo nya na kimutunguru. So and then catch and then corner way tiran ngake so Arabate when a good health, open communication, full stomach, and willingness to explore will lead to golden goals for both parties. And then so in the meantime, watch out the worry ni army team command, Ilengini command, Sano command, yeah. Yeah, so Sandra take a goal making very true. Lino Gomez take America ending she called central government. That is a very good choice of word in the conversation. Yeah. Central pian ka pio maradok penguin so anyway, Justin Okelo face blue smiling. Oh, okay. In emoji, but YouTube give loud words, give me part of which I'm can. Saturday when you kind sometimes you don't feel in the mood when you are annoyed. Yeah. Bang and Tiakara. Well,
Anyway, kaya ni Wa yol ko to do ka la wo Where ri go se do? ye wa ko do pe dong ni be tem. Because Alwa. ni Harriet. Kita hana handle din kere kejo na pat kita is Android. Jomo kana ke luo gere ko ni angry ngo amane ba tie ke chalo ba. Mane ma ke temo ke kejo ke tue me runyo kejo ni tie bana. So anyway, Gloria, ene biano kai nunong dante che. By the way, guys, ciao tiarmo tumo. Gena tie abi mi da ke achela chel baro apoko ka chela chel. Wa chero don ke bot Gloria wa bien bot in chakro ke bot direct. Ma kai wat matie mere ci bora mi da ke achel kinuju. Bien pe network ngolo i re yang so achel kinuju Gloria. Jimmy. Umpe ya network agera ti pia so ana chwalo mota dudare dojo bod joma ku bedo ka watching kidong panelist dut ma ku te king chawa gi me minu fony mabejo bod lu megi na ku megi na so fonye ni ti yeje mada ngoma kiloro ni pe just kite ni piano be it's just a matter of show mer kinene moni ngo ka kwe ka nyini ne mi balti ye menene yo la peny man mala cho mano penyo ke ni mo gina titi ki wai gina titi dong be lo gini kari dir nyoteri yen won jim mere ne ni ngeo kirmeti kere mene ni ngeo kirme balance just gina oneni so there's no koni tiri nyo dirte wengrom ina ye won ko mere ne ni ngeo kirmeti ki jemi ya ho beri ye kirmano jimi miete keni so mabene kwanki ye marache kwanki ye pien jim weng makilogo ni penny no weng tia 100% one down one yang papat so kwany mabene marache wego beri pien wan jo mukene ti wadon mapa wano ko rifuony makete eneni so makay no kwe ka kiti mi ko rifuony kiti mi beri ya attentive pien pol pakar ka yini neno ket pa kenti ka ket to ka yini penyu pitian lo ngo ket pa kenti kine lo ka da pe kitio mina to the real point nuti lo ki buro ine we yeah so ambio mo malo maduong pere ana foi wo duch amor dano duch wala chwe to go No, I don't for matter. En tam meno, que mi tam, ini kwan mabe, si bot marajini. Ari wa bin bot ino, de ke achel, by the way. Ay do ti o ma ya. Out tiyo ko ba po tiyo che, ubera ga mer lo padan wo kujeni. En are lo bara duong, en pek tiyo yor. La But phone ko la phone ya. so your time Happy start ni now. tin Lino Gomez. I'm so happy ni Lino Gomez tuned in the house. I've been missing Lino Gomez. Feel the people lawyer, a lot of people. Isaac, I've been missing down my dwong, and I'm so happy most of people. Amir watching a foil, me when you want, me mean what you and please let's us Oh yeah. take and we learn from one another. So kaya maturi yung or you can even any of us. You can contact me. I have no problem. So we can talk deeper things more than even this. Deeper things. So we still love you. And next week, God's willing, one wing will be Belukaka and I hope can then this program will resume it on the ground. On the ground to help us. Yes. For chicken, check my bed. Alfred. Yes, afande. Bene dol dog ma mega ban baja. Chawado tumo. Aha. At ay to pa jo.
ko pa tin do ko na Yes. Nhiều topic ini gara pia tak ba. Tak này mà mer da kong no kong kinwa kong kichel mo. Logo gara pa ne la pe nyo biro maduong. Dana ti nyara kan pia no jim na ti ka good. Kum dana ka chil na bi wa le mon mo bet ero. Kadang ba wa le mo bet. Le ma ber bet pe. So gina mera twar wa ne ene ni. Gina ni ngat mo mati ye chingej ni the expert dak to twal peke. One way what it train on job. Any ana me gure kum la wore nge la wore gwenye kere nyo. La wore miate command wa kum te me command. So take ka watie ma nyu wati at wan jom mo nyu me be wa beta lan la wore wa ngo ma yo mo twin ngara chila wak no en be no nge en no service ma be na way. So one cho get it. One god cho kiro na du da na na kan no dong pinya bere ni mo na way. So be na ne mi o jimi mo be ki ngo ki twe mo be mon be na gun be yop ku na wa ja en jimi mo lo kun chi lo nga ni ko wak be ka be mo be I wa an mere e me an alfred we ne pe charge ba ka be pe per ka vor mo be no karen na pe bi no cuz chaka ba ki ka vor no da ko per ka vor pero pilo mo be re wa wow gina bini wi ne mere yang da no ke no so ti ari jo mana ga yang no givuri katano gwele ni yingi kitano gwele na ka yang do ano we gwele no furi na wa ka yang titi ba ko you know ti ken no mo ko no do ama ki wa ma ka kabe kabere be nyuma yani ya moro chera ga me ga ba ki amor ka ke luo ne ge ne char ko ge ne char ko ne char we ne char u cha ka ma dan ko no ge maro pi maraj ti community ge na mo ne personal mo ne pagamento ja ka ne en pi wai nen cha da ma ne we ne char pagamento wati maro pi maraj ti dong ka bere ne ya pe ne char lieja so bare interview an ngej mo do twal madak ne tikere lo komboro pere kere but ber ka wat the training maduong aku nyekir ma ke lo kere kita be ne te kere da ka ma megi nyekir be te kere cho ma megi wa en be no ngi tika no service ma be ngej dak to twal pe but gere atiki da ko dong nyo me o to no experience no no mo na chila ria de money na te gwa ke kere but complain kere football o jemi tiga word ma be tap tiga word ma be na we cause no ana ngene be tiak mirna en be tiak mirna so yak no be chet wa ka gwa no de nga but en be lu ko ya lu be kiti dog ke ka chala wan mo do ma ko ni o pe ka wa kiti mo do ana do ka mo bal full ma ba no tigi at lu ma en ma ke pa ne we mi ari we ka chan me no en mon ma le egini ki wajo mai de ha wuda lan lo ti wanga neo wana ngwe ki bo en ko wa me mete ri foro ori po ma le because no ti pa at gango wa a ke foro ata ba chero piano ge lo lo ku ki du ge di wo ko ngo du no ge me tem mo no pe nya wa da no wana ngwe ba so wana karo ki tem mo egoni ko dak me gwa no de ko kwe ka nga ni ko ti me ya de kwa ma mega ma nyoro la cho be ke bi no be in be nan ka mai bi no la cho pe no cho mo ga ta e ni mo ma mo go no ngi yo en no ngi tim ku le po bi yen da ko be na mai no ma no en no we ra te mo ganda pa ku ya ti ga ri no cho ma pa pa jui so ero jo ko ma che ma dit ma ni nga en ku mo ne ka ini nyom ge pe bi yen ma twal ya ka gwa no de do gwe ka gwa ka ka pero ngi yo no ngi different sizes so we wan wan ne ka wan no e mon wa wa ge mi er mi ye me pe cha ra fa na wi mu chungwa fa mu chungwa ye me fa mu ye me
So, yeah. di mo malo ka mapul. Yeah, but ana foi mate. Lok matien ni kar pe no nge wa bedu kere. Pien fon pege anyo ka chenen jumano tiengo berpe no por gimero winyine mena anyo gimer kel la pengi, so we'll get time and come back here. Tien mo wina nen la men wari ro waje kere ni ichiabit ko ichiabit online ngawen mote o me fonyo dane ngage ni kache nen ino connection made during those groups here tech ni win phone mo kan mote It's a kache church. nen It's an is a online church. church. Online church, okay. So next time we'll be able to get that link where no pop down or jomano germero no ngai kurikini where no go bet ka kar me joining. So pinian matien ba bogolo permit ya ber yom nana ber pole kanyero genga gene ngeo na tikwan menano ye yom er kwan tika mako ngama la fonti mo ber twal ma ola to ngani ka implementing ga chila rio mo ko ngama winyane Pekon pero tika mo, but always upgrade. Well, no, ga war ko ar ke ko ar. Ya yom Di dutan. dong be gina lok mo ni yun dong pe wa jo do. Ati ka legol nan mo weng ki jo ma dong ki winyo ma no dong ki recording o weng. In the bero mi do abichel. Tian weng Toronto ka e. Bien mo chero ko kwa na o. Ka dong du dong mi lo dong. Tian dong. No, So, ari ngol tiket bien Toronto ka en. Pindong pengit, pedak mere jacket ko gyan ngo, pindo ya pe. Toronto Ya abi ngwan ni biyo na lucu. dugu na te Uganda. Toronto biyo na te Uganda. Pura pe Uganda. Endong ko tiket dong yot kame di yego. en dong lok tiga kenyo pe won joma rom o Toronto ni da be do bichele no ne be Toronto ke ne no ngome ti lo me kwer kwan no ti an ka ti kwan ma merol to ke choko ko ge wek men no jumu kan ko nen ngome ti wek lo footstep no so ujowa penian matien ba o ye wa giro wonu kan yuma ma watar palo kala ko tv ma ching chabe do wa kala u fon matie kay bana lo watching adek cha adek no fon mu kan ti mai no watie ke jomano ke tigi ngej mu kan ma ge mer por ke lo jomete kara madare ken me kara madare ken me download ga wen wa kala kay ne molo to ba nani adugina mer be tie community ma kala be ber imano ma wayni jaga mala o makka mo na ni mu kan ro go do Kori paliji, utinglo, kori paliji.